Jadi rupa tawi tua kirebo na tanai riwereki tu dua telu amana ripawarak kengeki ripuang Allah Ta'ala pada na asumpai lo ripuang Allah Ta'ala aparentai lo ripada tak rupa tau na iya kia asumpai lo ripuang Allah Ta'ala iya naru parintah mula-mula ia tempat disiseng ritawari tempat disiseng ritawari idi rupa tahu ia resangi pas sompai nasaba imi mengiakatana pengallahu ta'ala na pancaji ki yarega napakengka ki tuwa lebo na yitanai dek gagalai sangadinna melo mitu nasuro ki masumpa lo rialina pada Tuhan na kurang melebih makadai wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun betuanna purade upancaji bangsa jingi nenia rupa tawi sangadinna untuk masumpa lo riya nasapung Allah Ta'ala umat salam lebih. Nomor 2 amanah nawereki puang Allah Ta'ala ia naritu aparentangi lori pada tak rupa tau nai aparentangi lori pada tak rupa tau perlu yare gasitina jeri paket dek si bawa madecen nama lempu ya si cocok isi bawa agama selengi pada Tuhan harampi pengalahu ta'ala reana kurang lebih maka dana ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum sininna atamata nih turusi pengalahu ta'ala dan niya turusi surona pong Allah Ta'ala kueto pa turusi wi toma perintah ya jajari pahani pole rilan na ye ayak makadai idi rupa tawe sitinaja ki engka maturu parentane pong Allah Ta'ala dan niya parentana surona nasa makin hari kumakasinnya turuna lori parentano pengallahu ta'ala dan niya surona malomo ni tumaturo ri parentana tumaparentai engka siala siala si bawa agamai si salah siwa agamai engka kiri tu perlu mak boko ya nasabak na tafsir anda guru tak makadai nayamua najello akorange ritujunna wa ulil amri minkum ya naritu parenta ya ari ketoma parenta ya maturu elo ripong Allah Ta'ala nia anu na parentangi de na si sala si bawa anu na parentangi agamai ya na iya manariko si sala si bawa anu na parentang agamai perlu pada ya bokor itu parentana atau maparentai apalagi nari kutuma parentai di nama tepat ripong Allah Ta'ala ya rega tahu si mata nak buku ri parentana pang Allah Ta'ala majapun dia nawad dia cinroleh nah ya sifat-sifat sitina jahe si di tahu ma parentai ya nari tu tiga nasa pang Allah Ta'ala tahu lo ripong Allah Ta'ala jadi sedih pemerintah sedih pemimpin wajih pokok mamulangi napak kedek ya naritu tahu elo ripong Allah Ta'ala nah sabak nariko sedi toma parenta sedi pemimpin dek nami tahu lo ripong Allah Ta'ala alamat sia-sia wedding ita tepa ri abinasangi
pada-padanna nagau bawang itawi na leha na masyarakat ang kasi matapa bongo-bongo ipa dongo-dongo ipa biling-bilingi pa kampungi asa magi dega gatau na lori pong Allah Ta'ala abatiran na niya warampara bawa si madalan na pikiri na nawan-nawan na gangkan na di nang kanajampangi akasolangan na yarega ano angkay pura natatepangi ripada nari pancaji masolat togi bali bola na masolat togi rakyat na masolat togi bawahan na nareko angkamu ali namanya menyamu na ya nareko angkamu metodori pong Allah Ta'ala iya tutuma parentai angkani korito si mata makalitu turitujun na aparentana iya panapegau nareko napetangari 2-3 tau nareko na situju ini yarega na setting ini yarogau inapa na jama nasaba sede gau na pamimpingi imma gi salah yarega cocok narima kuan narwaji na patangari tahu megae masalah agama milok na pagkade na patangari yolo toko agamai na patangari pandritai masalah ada milok na pagkade na patangari toryolota tomatowatta tomato kampungi sak magi wadi ngamani iya ro anu napakade aturan napakade gau napakade wadingi berjalan seirama makasingi joka namanya mengapa joka tahu yang kedua malempu bu pak ada komelok yang tadi pemimpin malempu itu malempu lori pong Allah Ta'ala makutopor malempu lori pada nari pancaji baik malampuri atasan na makutopor malampuri bawahan na sabab angkai saisan na tau maparentai malampuri atasan na nayakadina malampuri bawahan na contoh sedi kepala desa malampuri camae nayaka maciko-ciko ripak kampung sedi camak malampuri bupati nayaka na ciko-ciko ipak desa na sama gede na metau nih makumotero sebaliknya jadi tau maparentai siti najai risapa ya naritu tau malampu poliriyawa malampu to poliriyasi mataluna sangalawan ni ada tongang tau maparentai perlu napakat dari asangnya ada tongang nasaba upan na di napakat di iri asangnya ada tongang wadingi papulir yasangi asi salapahangang ripalawangan atau angkai na parenta ya wadingi mapatiwi ri abinasangi nareko ang kapamarenta tulina puji mak belle witala belle orai kalau manyang iya natu pamarenta macilaka tau pamarenta saju sak magai ada beli bawa si mata na badu asawani apalatu wajito na bulay resangi pamarenta ada kumilakan ti pamimpin apalatu agra sa palatu na resangi apalatu yan itu apa sih kan nasay wadingi mabela pulir yasangi asisalangang pulir palawangat ta idi rupa tawe nasaba angka pakanas saya di jama-jamang yare gau gangkan nawat dingi makana supahangi manas seni jama-jamang pemimpin wat dingi koritu antaji pemimpin nareko angkai macap boleh wirasangnya apalatu nareko depa jasa na yolo antaji pemimpin tak guru-guru mopi yolo
Magi Pak, manti pemimpin. Yang kelima, nasang to macata. Cerdas bahasa Indonesia. Nasa bahasa di pemimpin perlu lalu itu na boleh rasang sifat amat canggap Pak. Iya. Iya wading matoro toy pemimpinnya nasaba amat cangan na matoroi angkai riawana nasabari wadin ni jokka iya ro jama-jaman nasi bawa madicing. Pada na na toroi onrongan nasi di tau makadaya mitu wadin monroi iya onrongi untuk jamai jama-jama makui. Narekutannya ahli na aja mu patudangi ko tuh. Hancur itu jama-jamangi. Iya. Nareko dek nang kana kebu bola junai sur make bu bola juai mesa. De nasi lampu-lampu teteton naliri yang kana titi yang kana sonra. Iya. Sama kita na jama-jaman. Mako to nareko patukang kayu sur matuka batu. Pura si lari nonno beci emen resi. Pura si mapengkop kiri kanan. Masa magai. Tanya jama-jaman. Jadi sedi pemimpin ya pawat diriak kamantaji pemimpin nareko magai Pak. Macapi. Cerdas. Ternyata siapa makareng kisi di mata rumah pamula SD gang kemakul reng kisi di mata ternyata roh. Maka sing akalan natanya akal salah apa jokar rasanya cerdas. Iya. Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi angka tu 5 ada komelogi. Jadi makotoi di pak kampung melogi pitte sedi pemimpin tanggal 5 nang. Alampui pajoka ada tungang macam apa letuk makasing makoto foru maca ya cerdas cerdik dan matandai tahu nalori pong Allah Ta'ala takkan iman taji pemimpin itu